bumubireho nabandi babiri nibahakana nibagira ngo aha ngugo nagubasa kubagura yo muzimu ningashereka tumuje mukwata ha murebe nkojo zanje mukwateho mureba mubiri gwanje yagezaho kubashobora no kubamanyisa nabingu n'umwana wa Ruhanga nyenda kubihirayo no kubamanyiseke Yesu Kristo tuwe wenka tuwe yabandize kutembo mu iguru kubanshoma line ya Musa omukutandika nko mushuro yitano umwe twanshoma line ya Musa enuko gwe Bible netugambira ngo akamara imyaka erengere 350 nawe yatembo mu iguru abwo kunda Ruhanga tugaruka tuje tureba nabi Eliya nawe no muntu wabasize kutembo mu iguru tubanshoma story umbagabe ba kabiri ko mushuri ibiri ntureba Elisoko yamugumireho akagezaho kumuhitegereza nagezaho natambura nawe nazo kunamuhama naza Rugat Beria namuhama naza Jordan namuhama nobundi Bible negezaho kutoreka no kutumanyisa ngo akabaroho nabana babana bababiri bagambira Elisa nkungana umanya mukama wawe nainda kutusigaho Elisa agira ati ninchimanya Elisa abike namejo na Eliya abike nama yo butagambira Elisa icyari kwenda gukora bona kibaguma umutima yabo aha muherwa bihona rukwambuka Jordan nibwo yamugambire ati ndimu ninkusigaho ati shabe cyone cyo kufurira no yinda tubishoma mbaga ba kabiri shuri ibiri kwihago kubaza kw'isiyumugwi 15 nawe yamushaba ati impereza umugabo gwebe byoyine ebyo ekiri kwindura uwo mutano ahari bana babandi Eliya yabasa kumumanyisa ati noza kubitunga kora ndebe ndimo ninkurugaho yakwata umunagirogwe yaguzinga yagurikira umiza gugayibaganisamu babasa kuraba mu bayambuka kandi kuba mazire kwambuka yahikayo yamusigaho yamurekera umunagiro Eliso kurisivinga gamani ningasho kwakira gamani nawe akagaruka yakwata umunagirogwe yagaruka yagutera ahamizago ngo abase kurabamo kugaruka ahankungaho yabirasigire abana babana babandi kuyamazire kukikoresho nibwo yamanyire ngo ko kwenyine Eliya ine amani guyabasa kumusigira kama wita simwe so umbigambo biri izoba icyo twongera kwetegereza twine bintu binje bitbasize kutwikaho Ruhanga agerizaho kutworeka amanige no kutworeka kuno Ruhanga nobundi twarimo kubyetegereza yenda kumanyisa ngo byo kutangaza bitubireho twarimo kukimanya ngo nibyo kutangaza twabureba kubange bintu bya burijo ninkira kugambira abantu munonga no kuba challenginga nimbaje nti noba novuga motoka ukiba novuga motoka ekutama ujete nambe yindi muni mvuge ku zero orukwenda motoka yijagiburi iwe kutamere no yenda ngo ndijo yakoreke abase kujugura kandi we kakumara kujugura umuko wabo ba celebratinga abo kubo wabo babiri batine motoka batunga motoka yaba step mpango ningashi icyo kurebere cy'amaju agutubasize kuturamo makagitu ngwebire old fashion de basize kura hato kimara ugishenya wamara kugishenya ebyo biwiyaho kagaba mabate kebe miti kagaba miji oyitabo kubasa kubigura ababigura babitwara cyesa ayibara base kutura yumukama atwereba nkaba babine amagezi tutegateka ngo nito tuba tubibasize abo bwenge bwitu nito tuba tubibasize abo kubasa kwitu tuba tutaritwe kuba noshoma umbegambe ebi umunjiri yaruka ibitwagezaho koresa aha Yesu Kristo nagezaho kubashururira no kuboreka ikibabire barumo bakabashemerire kubane bakimanya twonkayi nakabire kashwikiramisho gabo umushoro ngo gwana nena no kugira ngo yabagira ati ebi nibyo bigambo byanje bindi kubagambira nkira hamwe nimwe byo nabishemerire kwikirizwa ibyo umbiragiro bya Musa no mu by'abana be no muri Zaburi atyo yashurura ubwenge bwabo ngo bashoborekegwe ebyahandishwe n'abantu babiri bashemerire kushoborekegwa abo kuba n'abantu babiri batambwire
na Yesu Kristo ibyo kutangaza bakaba birebire bakamureba natambura amizi bakamureba ariyo umukituru yabasa kumwihayo ecyo kikaba kitashemerire kubabere cyo kutangaza cyo kugira ngo Yesu Kristo azokire kikaba kitashemerire kubica amana abo kube byo kutangaza babire barebire bikabirye nafu konka no buriyeri izoba no mukwikiriza kwitu abantu ne bakunda kureba akamanyiso nico cyo kurebera na Yesu Kristo abesira tumuje mu nkwateho mureba ahemsimare biretire ahenko ahimihirizi yenko nizabasize ayibabasize kuntera atumbone kukimanya ko kwenyine kuninye mbasize kuzoka so abantu binji amazima bagabwine mukama bakurire babiri batine masiko kushomesa abana mukama yabashomesa babiri batine masiko kutunga abahwezi yaba mushija ninga mukazi mukama yabakwereza ningo birotine masiko kuhikaho hikire nobundi kutunga ibibanjana n'ibindi mukanzya kuniwogezere amagezi go kubasa kubironda tigarahanga umunsomu tuine ebintu bibiri tuine amagezi gensi umuntu uri koze ubwenge bwa stani kubasa kutunga ebintu ebitari mu mugisha kandi tuine n'abantu abari koze ubwenge bwa mukama kutunga ebintu ebiri kubabira mu omugisha ninchira kushobora abantu munonga aza breje yigana 27 irimo mishurongo mice azirimo amakuru mingi gasherekirwe mukama kabatarizire rembo umurinzi ayiruhiza bushito ngo bakume kunko umuntu no muteka hagojegera nebindi twabirebiraho kushanga umuntu yabayine mbundu ngo akumire ngo mbundu baje mwaka mukama kabatombekire enju omwombe cyayiruhiza busha namazima abantu twabarebe no boine capacity kore kinto muringo go kucyetengamu konkati wo rukwenda kukikora noyenda kweto ndijo muntu ngo abase kwija kuba niwe yakikora to kumanya biyashomire yabikwasire to kumanya amagezi gayine to kumanya cyari kuteka tekera obu yanje ninjetenga anti uwe amagezago gabagari yage gatargawo ashome byawe kurebeka ngo yakombekera enju tombekere enju umwombe cyayiriza busha ubundi hari mu kigambo kiri kukira kuteganisa mununga abantu ngo abantu beruhiza busha bararane bakora basiba nibakora kandi bakora ibintu aruhabu mukama abihereza babyami begujigerire mukama tatuhereza migisha erikushana kuko banoshoma Bible munonga noranka Daudi umukutorana kwa Daudi ruhanga kamuhereza umugisha yamwiho mukaya Yesu yamjeti nabo n'umuntu yine nk'umutima nko gwanje yamuhereza umugisha yahereza n'uruzarwe umugisha kandi kutukubantu tureba Saulo ari munamwihaho umugisha yamucena yagaruka yacena n'uruzarwe nabyo kuko kandi kutugaruka agaruka ayijana atuwereka nabuza ati atumukejo atariho abonera Matthew Boshis so abamwe ebingi ntubitungera ahambabazi kuri okushaba kandi abandi nabo mukama yahire umugisha batakagire mu magara genseje so amuntu kurara nakora kusiba nakora kubone biramutunge nabatagwire hariho mumbazi gwena ubwo umuntu yakubasa kubaje atabasize gukora kandi harimo mushoro ngo gundo guri kutugambira ngo abana nende zarwa nebiconco ebirugaruranga nebintu bibiri harimo abana kutunga abana kandi harimo kuzara indezarwa umuntu kugerenda akazara abantu abinji bakirangizaho kugira ngo no muntu yagirenda yazara umwana yamuteka umagara genseje konka okuzara umwana akarugamu akaba umwana w'umugisha akaba umwana w'umutano atafe nko kwabanse bafa atanywe marwa ateyitagure kubi akikiriza kushoma nko mbwiro ubwo buturumu ukarana umutwara ishomero bikaba byo ukahurira na kusasibwa umbwire ubwabazire bakuba nibabonabona nibaronda school fees ejo nebe ryeshonga nkuru umwana ukareba nageze aho koresa amani kurebuka ngo yahindura wabo yagire ki yakora ahabweka yabo yagire ki yakora ahabwabazirebe yahindure kanisa yo wabo na nibindi ibyakubashemerire kuba nakora wabo nico Daudi ari kutujuriza abana nenda ezizarwa
n'ebiconco ebiruga arahanga umushoro ngo gurukeruka y'umuza bridge igana 27 kugira ngo umuntu omutanagwe gujwire gusyo ahirirwe ninda kubagambira bishemwe waza kwirwa mukama yakuhereza umugisha ukashanga yabanika sente kachakuru munokora kino mugisha wakatunga kagira kikakora watunga abana bakwetegereza bamanya ngo wabonukwe hari sente tibazine bamanya ko kwenyine wabaguriza wabohereza ishomero byababyo n'uburiyerizo banyenda kumanyisa ngo twine abana batakabasize kuhumuruka ubundi ahabwa school fees nebindi tutari kugira ngo ishomero tirika basize kwigura konke mbero kwenyima nizibazugumere mwene umwana wabasa kwetegereza ico akamanya umuzire we akamanya ya school fees nebedi nshonga mpango mnonga ico Bibiliya iri kutugambira ne tugire tumuntu aho mutanagugujire gusyo aba ariyo muhigwa nyenda kubamanyisa bishemwe abarumu nibatureba umbwire ubu kandi mukasheshaka ngo embabazi za mukama ziriho kandi ndizihebwa ubwo urukutunga umugisha bwo kubasa kuzakira nozisherura nozirunda notekaho umutima nohereza abantu ebitinisa nozo mumaramizo noshaba norugaha byensi erizoba turi umuntu teganisibwa munonga Claire ahabwa abafumu abantu kuraguza na warebe imishango yitu kugira munonga umubyaro bitu nahabwa abantu kuraguza abantu bakababiha abantu bakaraguza umufumu tabasa kutungisa umufumu tabasa kugira iki yakwereza n'ubundi abaragwizaho nakugambira ati ebyawe byaho konkati hino babihwire na nyinsa kari no garuka yatecho cyawa na wataho garuka yatecho cyawa na wataho garuka mwene byawe byona bihwera umubafumu so abantu bingi barimo bateganisibwa emberezo ahabwizobere bishemwe nyenda kubagarura amasiko no kubamanyisa umbire bikurebi ibiturumu tureba Yesu Kristo abasize kuzoka kandi abasize kutemba bishemwe twine kucyetegereza no kumanya responsibilities zitu itwe abaroho tushemerire kubantu korake no bakuba ababeji bakaguma barinzire nico cyo kurebera na Bible netugambira ngo bakabagira ngo baguma mu rurembo nabinji no bace mistakening barimwa kuzakora ibibashimiye kubana bakora wabo ngo Bible netugira ngo Yesu Kristo akagira ngo tugume umururembo aha muherwa byona umuntu birari umuntu w'amani umuntu birari umuntu w'ekitinisa umuntu ari umuntu abira innocent akore byo kutangaza handi wabo ahesisa aha muherwa byona ahashaha ya muheru oronda naho ratani habura abinje ne ba regulatinga batacine mugisha bwo kubasa kuhindura ebyebye bakuba babwina umugisha bwo kubasa kubihindura so bishemwe ninyongera kubihanangiriza no kubamanyisa ngo turyo mu nseji ahabwe nshonga ruhanga aho yakutire akakuteka ahabwe nshonga ruhanga umuntu yakwire akaguhereza ahabwe nshonga ruhanga ibi yakwire akabikwera ahabwe nshonga twarebera mu nseji abahango tububamani abace nububamani abaringwa tububino bushoboruzi abagufu bino bushoboruzi kusinga na nabaringwa no kugira obwenje omutwe okugira omutwe muhango cyo kiri kuturetera kugira obwenje nabine mitwe mice ne bagira obwenje kusinga bine emitwe muhango echo nico kiri kumanyisa ngo ahori necori oruho ahabwe nshonga ruhanga kutekaho ayine kigendererwa kandi ayine cyabana yinda ngo base kutebekanisa no kubasa gukora umwanya ogwe ogoborumu kira kutunga excuses nyingi abwa abantu bari omumaka kahurira umukazi nakugambira ati ngatomera atumushije unashirwa akabatarwe ningo bundi umushije najati ngatomera tumukazi unashirwe akabatarwe ubundi ntubitomera mnonga ahabwa abantu abari kuba bajunugwe ashwe gomuketa junugwe ubundi akikayo akuba mukoresa emigenzo
yabatajunubwe ushanga nayo tombwita munonga hona mukama kubanjunurwe okijo kandeta omunsi yabatajunu kanteka kuza gukora ibintu byabatajunubwe ruhanga tari gukora shobe nakuteka ahantu ayine kigendererwa twino kwicereza ekintu ruhanga yakutekayo nabanayenda ngo abo bantu be ni wabasa kubaburira obe ni wabiho muri ebyo barimo bakora batabani bo bakwihindura obe niwe urinjiri ahi batari kugenda ubagambire bigambe batakwenda kubasa kurra oyemera batakwenda ngo base kwemera konko jurizi na lya mukama ohindura abantabo okuruhanga ari kwenda ngo base kuhindurwa abo kuba twena twino kwikiriza no kumanya ngo amuherwa byona tuba turi abo kutunga ebihembo so icyo kuba wakwasibwe n'obuzi bwako kwenyine kandi bakwasize iki okakikoresa ki kebicoma umunjiri ahabwe ntaranta buri muntu icyo wakwasibwe ahamuherwa byona tuba twine accountability tuba turi abo kwajura ibi twakwasibwe nituba twine kwajura Yesu Kristo kuyarugire mu magara g'ensegi yaza kwanjura nicyo cyo kurebera Bibli arimo nagezaho kubigura amisho no kubamanyisa tuko kwenyine umurumo gwanje gwandisira umunsi guhwire wasagara no gwanyu no mutine mani no mukwereba mutari kubasa konka niza kubahereza niza kubasigira umuyo rukwera wabase kubahwera no kubarinda no kubakoresa umurumo murungi ebitubasize tube basiza habwitu nebitukozire timani gitu twereba nkabino bwengi kunko bwengi tubwine twereba nkabina mani kunka mani tukozire ki tutugine nitwereba ngo nahituri nitwe twakubire ntuba turuho kunka tukwebiri tiwo wakubire nobori aho kubori nobunda hituri tuhakwata kubi tuhareba kuba hake umukwetenga ko buntu turukwenda ngo tutunge ahango kukiraho ahituba turi konka nyenda kwamiza kandi no kugambera iwe orumuno ndeba ngwahori tinshobe ahori uruho ahabwe nshonga so koresa mani minji jizaho kurwana kukoraje utahagaya utahareba kuba hataruho kandi utebwa ukareba ngo niwo ruho nobundo bwiro bwinje ntubitomera umbuhereza bwitu uriyo umuntu nakugira teke nabantaruho taruho ndijo wakukibasa so wamara kurugaho abo kukibasa ne babaruho bingi munonga ubateganise no kubateganisa abari kukikoraje kukira uko kubotwire no kikora so yemerera hori uyemerere uhamere kandi ubase koraje umurimo gwa mukama umuringo gumukama ari kuba nayitenga ngo base kugukoraho nantenzere kurengaha no kubendeza imbabazi za nyamahanga no kubashabera mukama kayongera kubarinda no kubashabera kumongera guma umukujuna no kubashabera kumanya ngogo wabesere ubwo mukoratire ubwo wamasiko gitu ubwo tutiremwa misho ku no mwesegwa no gukora nowe arikora nebigambe byo mukama agumenimo iyo agumenimo rero ndishaka ngo tutwara umushara utwena umugisha mwicereze tushabeho icereza mukama rahangura kwera tukusime aba rukundo yawe yebare w'ikigambo cyuwayingira kutumanyisa no kutugambira ubundi ababere bashimiye kubana bakwetegereza tubarabasize kwetegereza ababashimiye kubana bakumanya n'ubundi umanyiso babasize kutunga tibabutwara kuba inshonga nkuru mukama rahangura kwera turi ahituri ahabwe nshonga turi ahituri ahabwe kigendererwa kandi turi ahituri ahabwe umurimo wo kwetenga ngo tubase koraho mwene yicereza mukama rahangura kwera twena tumanye papasi yitu ahituri hamirimo yitu umuntu ukora ni amaka agubasize kututekamo mukama rahangura kwera tutabasa gatwara for granted tukorebyo ibyo rukwetenga ngo tubase kora kandi biri kwisa izina ryawe kitinisa twimikiza sande yizoba wicereze ugihereze umugisha umyanya yona aho abantu barimo baza kuramiza ubahereza umugisha twe no gumo ruhanga witu nitwe tugume turi abana bawe tino habwe kitinisa
iwe Kristo Yesu mukama witu. Amen. Mukama abahereza umugisha, mukama ayongere kubarinda, mukama abakorera ibikuru bihango birungi, mukama bebembera imirimo yenseje y'umwakwasiwe, mukama agume abarinzire mu izina rya Tatitwe n'ry'Umwana n'ry'Umwoyo rukwera. Amina. Yabane mnonga Reverend kandi shuari twasimaniwe watambara nito mu cweka cy'ikigambo cy'ikizobere n'ingashengiri y'itizobere sande yo kubanza mu kwezi kwa mukaga tusime mbabazi kandi injiri ya runonje mnonga ngwahore icyo riyo nokora utsimbere hanga ineshonga habati no ukora ikeyi yakutiremo ubunda aho shwirwe ubunda aho shwire hanga ineshonga ahabwate nhori kandi tucebarize hanga kandi tunjire kumushabangwa twase tubikoreje ningasheje myanya yiturimo tubase kubana tujitwarize wa mugi program ni gamsima tucine clear kandi tutambira kimwe paka shaitano twitirize tuhumreho ya Reverend Akunda uhereza na rwo mu South Ankole Diocese kandi tuza kugaruka n'icyo kacyo bujurese.